Radisi ya Isingiro nagera ngo kishangirwe ngo omuze gw'okutoroboza abana bato babico muri Isingiro district gugenzerenwe yongera munonga ngo kandi abana bamwe batorobozibwe Abazaire baba bari kubezarira nibo babatorobwize. Omuze kwata kana ko cyangwa 11 batandika nyina ryabo cyangwa natishimasi Abazaire ni cyo twinena especially abacyara uzaro mwana wawe akahinduka mukabaro. Nikigambwa ngo Abazaire binje na munonga abakazi tababire bovunanizibwa kurebuza abana babo babici babareka kore barukwenda ekibarugiremo kutorobozibwa. Abana nabatamburira eryo abana nabagendera eryo nibatahira mwayi bayenda pareto control ahabana nayo ninche atera n'abakulembeza bamaga okukyalo basente bebyalo bakoze nnyo okubagumza kwa development kunti abazadde abasinga babatukirira nababa balopera abantu abasobeza ku bana baabwe mu kifo ky'okubalagirira ku police ate bo ne basalawo emisango okubeera nga bagyetuliramu. Bitu no police eri kugira ngo egerezeho kurwanisa omuzogu abamwe ne bagira ngo nayo tefireyo. Baza polisi bakodinga statement bamuleta bamutekali 17 after 2 days ngo mushisha koziriki arijana hati wangasidi ono wakora kitogo tokachire basi obwa hati RDC ya Rugero yarabara Abazaire okuzabujora misho bakakumaje abana babo gasha kwa Felix Nduhura abwa TV West omuri Isingiro.